Chief Advisor jung Menteri Rangba Kajala ba Hamlet Sondoling hakasni thoding ulapli yau mau nongrem ba iway pon sanspa khandai pusan kilometer banshna ya kasurok na umlengka mau dumdum no okse selei ban penkre na gabanta kajinga seng sinot kabanlong hauluber hajar pusan hakaju kapor la pentip ban sashnano ya kisurok shnong ban shna penbha ki bakot baro shakasan kilometer na kalyang uba Hamlet ulayathu bakum UMLA gathan nadu usna hajar ula ong ni kino yalam balang ban kendo ya usembut Menteri Rangba badai pet ya katanat PWD ban yo ya kajing menjur nak bantah kate kasurok hakani kasngi la don lang Chief Engineer ba di langstang kirang ba shnong ko umlengka Pastor C Karbuki na kabalang Presbyterian rang ba kur thank you bat kiwe Penpau yang jadi dokumen ke bakrau ba kajil angnur ke badus nam arjar arpuar adien ba ngilayo jungtip ba kesnat kalong hari pomnaka baga balang presiden maka kan pediang ya kesnat ngilayo kajil kendo ke bakrabang barka balang kunju barka snong ba di bas tepan kamtam banya keren ya kerekam hatu kan long kumdo namar pisitu kanuan kat kajiseng sinot lar kambiang ka surok kambiang ka juga parking kamlang ka jenjar nam ka balang basnong hi bro ko wei tiga kan mau pa ka kendo pa yang balang dalam pastor DMC pastor CN Karuki bab kitmen basan bagi dekhot jaga komti balang po ka ngilai keren ni ka kam bar ka wei ka jumut ila rayo ba istu pa ka balang kan pediang yiru ha patistom ba ka de ban long ke ikni ka snot bad ni ayu yo play bade lembah kejing pelak pilih jong beli kakam kalong kumni kumba kalong nanta arf aja arf ar dia perkat ke kakam wala kejing kang nak kedian kawan kidon dari beli musim leno ulur ringkat markum ukun kerstan langit bo beli udah juga plan ya ununu ba ui kinti berkat ubrio kilong mar persya iku beli berkat ngamut baniak nang liang kamon blay pedin nang liang kadang bat upli kana ya bangan yo bandon bak sorkar bar bandon bak sorkar na persang ban pedekap hok ya kata ka kam la bentisat hanga badak kata jengmut ina treiston ya kene kasrat kebong mana i wasifan ngilani ban kendo yo deputy chief minister ba proston ban ya thu ban pensohi yang jendon kam umtang saya nisala ban ya ceprang ban wan inspection ban jengok yang tiga jikalo san hang thi ban dia nan bala pensunung rim nya borok ki jinglut jingsan ki poi kemba san kror sa polok tam kene ki jinglut nam ta kene kasro bagi so manai kupe gerpam ya kasokan meglia ya chimster bakumjuru iba preston mari kran mangawong sobasar ban sanction lo ikani bakadi kalong ki kam kapkong santam namar ngalah kula reka balang ya kasnong ya kata junukam ya kasrok bakin pediang ya kasino mari kerpat mga barmahi pediang ya kini ka sanction kusukmen sipune bagakam kumbi community menta kasni pede ilala ban bu yau ni umonorim ubalang usaki bagin sedang no ikam baru kejeng wan jiki kani kalau kebok keruang bakir kerdo bayai dari seruat ngana sedang hakapor kebabiang ibal sepan badi cim dunia kela batai iki konduktoru lada banalot kakam subha pendak burut kikot kisla bron kam bat banes sedang no iya kakam kumbong mene ni kuwa bagakam mendat hakapor kebabiang